Sanibonani babukeli sewuye uProfessor CM Mkhuleni ngisahleli la ngenzela khona lo msebenzi wenu omuhle la kulendlu yami enhle engasiyo yindlu yokuqasha noma ngithe ngicela ningiboleke ngifuna kushuta la ngalikhuleni la sihleli khona bafowethu the founder and the ubaba wabo bonke abantu ubaba angasuwe ubaba kaMeli ukuthi umbaba wesizwe. Professor CM Mkhuleni is here guys. Born again is here to stay. Ayiyofa ibona again yophila kunaphakade. Ngamanye amagama ngifuna ukusho namhla ukuthi yesihlobo sami impilo idinga umuntu ukuthi ayi-challenge. Sisebona again we preach the word of God and ukuthi siku-encourage ukuthi wena hlala ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu. I-problem yakho check ukuthi why are you failing in life? Check ukuthi yini ekwenza ukuthi ungaphumeleli. Kungenzeka ublame abafundisi, kungenzeka ublame uNkulunkulu, kanti iproblem ayikho kuNkulunkulu kodwa ikuwena qobo lwakho ngoba ulahle inkambiso yakho yokukholwa. Ukukholwa bafowethu kudinga umuntu ahambe nezigwegwe zakhe zifanelane nalokukholwa kwakhe. Hayi ukuthi ukholwe namhlanje kusasa ngikuthole umeka abantu kabrother banibani. Hayi ukuthi uyakholwa namhlanje umix uNkulunkulu nani nezinto ezilimaza le temple. Ngothe uNkulunkulu this is our itemple lethu elidinga ukuthi silihlanzise ngendlela lefanele. Abanye abantu insult abafundisi basithuka day and night ngokuthi bangafuni ukunderstand why yena aphumelela. Ukuphumelela komuntu okholwayo ukuthi ahlale abe nokuphumelela lokuphakade uyenziswa ukuthi aphile ekuthenini akholwele kuye aphinde akholwele kuNkulunkulu. Ukukholwa kuwe kuyokukhonisa. Bafowethu ngithe mangihlela lenkonzo yami yamhla ka30 ngayihlela nonyaka lophelile. Ngithe mangithi ngibheka isikhathi manje ngathi ukuthi ngathi ngitawufika ngempela ngifikile. Ngithe mangikhuluma nobashise wathi ubashise prof hey phela sezifikile ngithi yes zifikile i30 sika May. Yingakho siletha into ezonikeza bazalwane into yokuphila. Into yokuphila bafowethu isekuthenini sikhonza uNkulunkulu ngendlela eqakile. Let's work together to build the body of Christ. Into efuna kwa ayifuni mina ifuna nawe. Ungibona ngikhona born again, I still need you to help me to build the body of Christ. Into lekhona uNkulunkulu udinga thina ukuthi sikwazi ukusiza uMesaya aphile. Inkosi yomsama inibusise.